Arsnempura mentagasngi niyo menyakenduk yang kumne kum kakuling koi barakawai. Kejingi kenduk kemeningkong jengi kedai kasau terik kejong belai meningkong hajar pulai anong stone. Pakene menta kedai kejingi kenduk kabaar. Tengi sungu shikari yo belai nunggu nong tau. Ubala kerku ya kakuling koi kejongi katne ngilaya roy kumne ngilong. Ngangi kedono jongi baro kibadan hagene ke meeting ngidap dage jing sungu dage jing aingu yo blay bola kerku ya ka kuling ko jongi baro kawai kalapan kemen ya kedono ke jongi kum kinong elam habang yu i pi ki parakur na kaleng sodong jongene ke stit Meghalaya jongi khilaya poilang kumne ka district southwest has hill Kalayo ban penkre henriu hajar kisuki lane duna nanta ini sukemen bengi ikat ni pi ba hagene ke lumpung hagene ke sengi ke pementa utrai nongkerku na ke benta ka koli koi ke jongi hagi jingat henti hagene ke selapurtai ka utrai orang pensa im na ke benta jongi bengi netre bengi nikta bengi pendep yuki kam ki jam kumne hagene ka por nimla ban punyo ko pilot sepi baro ki parakur hage jingi dei baka report kabangan aya pi hagene ka por dengan pule ya ka pinele ka bala ban snap ban sa skor ba dengan saai pade ya ka kopi hagi district unit baro ki district unit pade ki siok ban ai ke jing pentip na ke benta ki circle unit bagi primary unit hage jingi dei bagani report kabala ai hagi menta kesni kita lai tili ke benta ke bangunnya oban ai jingkren hagene ke por ke benta ke meningkong kende ke general report ke benta ke baar kende ke financial report ba ke benta ke balai kende ke jingpen tip na ke benta ki kam ke berengkam hagene ke seni ke benta ke kenang banganomnya asin dan pendep dia gini ki kam hagene ke por dengan poi menta hagene ke benta ke meningkong ke general report jong ke sengkol mengkoi Meghalaya Kebanado esitrik dineuri 8,000 kulai, hadu lai buai trik di semar 8,000 akusau kalong kumne harum. Te snap ha mapi ki prakur baro, te ngan pule yaka. Kebenta kebeningkong kalam kmat. Naga head office jong sengkol lingkoi Meghalaya, niai kublai snem permai besuk dokumen yipi paro ki parakur lingkoi, bado ublai terai kenrat unang kerku kedok yangi. Ke kor ke judging koi met partnership. Benta keba board ke general body meeting. Nilayo ban penlong ya ke first general body meeting ha ke South Trick Dineuri Arjar Kulai ha Bishop Hall Nongstone. Benta keba A ke executive committee meeting. Hakini ke asnem nilayo ban penlong executive committee meeting ha do South Sea. Hage arpusan terik merai benrio arjar kulai hai Shillong. Hage arpusan terik merai besan arjar pusau hai henyong mer benyun. Hage arpunyo terik merai benrio arjar pusau hai nong mensong lum kriam. Hage kanriu terik merai bekat arjar pusau hai bairan. Kita gede kisau teli ki executive committee meeting ke bangilio bantelong kun ke central body. Benda balai. Kikam bagi executive committee kalatrai. Kikam bagi executive committee sengkul lingkoi kalatrai bat pendap hai gini ki asnem dalam. Wei. Lapudiang bat penteri kam ye ki jing ai jingmut jong ke general body meeting badai ban penlong general body meeting sisin asnem. Benda kebaan. Layo ban pendap ban leit pendiang ye ki kotislah bo district council haga santri Julai 8,000 kulai. Bagi Kasihil atau Demos District Council dan itu Kurano dan Aan yang kekul lingkoi jongi. No, kata gede ke benta kebaan, benta kebalai. Ladep bantui akau jong kesengkul lingkoi Meghalaya, Meghalaya Rural Bank, Nongstoi, hagi Shibot Lake Benai Julai Araja Akulai. Benta kebesar. Habaro Hendil Teliki District mentangi layo ye ginong kitkam opura. Jong kesengkul lingkoi. Bat menta kesni South Trick Benai Beningkong Arjar Busan, hin sayo snow ye ke report lingkoi. Nabaro Hendil Teli ki district units. Benta kebesan. Kakul lingkoi jongi.
Kamdon jinge tekur ne jinge dekur badno saya kisih and repeat dengan lagi jingho Takur lingkoi jongi kamdon jinge tekur ne jinge dekur badno Kebenta kawan riu Lapa risibuk syabaro handriu teli ki district unit jong kisengkur lingkoi na kebenta ban lum senyang ban pen mi fon ye kekur kebenta kaba kenyau Mayo penyedon bentalang bagi sengkul lingkoi West Kashmir District Nongstoin na kebenta ke jinge rapisa ya iparakur basem jinge iba na jatoy kata gede jingle isne na kebenta ini iparakur jungi barang peneng di situ kebenta kapapra kesengkul lingkoi Meghalaya Central Body kalasya nia terlibat Hage jingsta jongki kesengkul lingkoi jongki district circle but primary unit but pin penmi fon lagi jongki tatekam nang banten klan di kesengkul jongki so kata gede kebenta kebalai kebenta kebasau kalau kebetulan kam hai di parakur but pinyo bansap penlejumur kikam bansa pendep nang ne syatmat kebenta kebeningkong Banle burom ye kido ki bawanra kanam ka burom ye kakur la kalong hagano kanu ke cinjok bagi kur jongi kiyo kanam ka burom la kalong ke state award lane ke national award to kata gede ke kam ke banginsa le nang ne syatmat nin sapa ke jingtip segi district unit baro bagi sa ai kerteng hangi Yaki parakur ki jongi ki bawana kanam ka burom ki kakur ke jaj the next meeting general meeting ke balai ngin sa punku burom na ke benta jongi ha kanu burkom ngin sale the central body kan siapan perkhat ha ge jingi de bata ngin ade ban bai pade ngin sale burom ye kito paro ki bawana kanam ka burom ye kakur lingkoi ke jongi ka benta ka ba Katong banti jaka jong kakur hanong stoin na benta bansna lene bante yet office jong kakur kata gere kakam kaba abang ye kmat kisi osno shibit ki jingkaran lagi advisor ki jongi hagi jingi dei bagane ke benta kabalai ni pensno benta ke sni sautrik prabenikong arajar arpusan syafi paro ki parakur ba usen yang kur nang ne syatmat onlong no arpo tangka shaneng ha ke shibnai na kito baro ki bala im bai nong sngi but ha ke shisnem onlong no aspa sopo shaneng kata gede ke ba ni na keleng sentral bodi ni liyo bansim ya kanai ke benta ke basau lari prinbiang menta ya ke kot riti penyakam jong kakur salah hajar kopi ke benta ke basan Ngin sa penmi ye kakot history jong kakul lingkoi na kasengkul lingkoi Meghalaya hai kini ki kendet benai banwan. I pastor bi lingkoi kini kakot history ke bayon rak menta kato kanande ke jong i shimet. Te ila shim ye karai ban ai no ye ka copyright shengi kasengkul lingkoi ban na kalian ke jongi sa edit kamha ya ka ban ki sa penmi pade hakwe kapor ban kande no ka copyright jongi kasengkul lingkoi Meghalaya. Kebenta keba kaduk na ke general report kalong ke third general body meeting kabukum kane kan salong hamairan east and west Kashmir district how benai January hajar punyo ke kata kene ke jingtip na kebenta jongpi ki parakur baro ngan poe se kebenta keba ha ke jingide ba ka financial report ngan pule ya ka ongkum ne The financial report yung kasengkul lingkoi Meghalaya kabanado January arajar arkulay hado ay kuway 3 Disembar arajar pusaw kalong kumne harum. Opening balan yung snem arajar arkulay kalong minus kadla hajar sanspa propo. Haga first general meeting ngayon ito bang isyaram kadla hajar sanspa propo. Tegata gade haga general meeting report. De kejingmi yung snem arajar arkulay. Haga sautrik benai beringkong arajar arkulai layo priang na ima Vincent H. Pala MP jongka Shillong Shibo Hajar tingka. Haga sautrik benai beringkong arajar arkulai donation balong general meeting 100 hajar praspa sopo.
hai ka sau trik bai bringkong arjar pulai badi kot liti penyakam kasan hajar rius pak sanpo ar pusau trik bai bandriu arjar pulai balong isi meeting balong ar hajar sispa prapo total jinyo lum barok riusnem ar hajar pulai galong sau pusau hajar rius pak henyo po tengka ke jingot riusnem ar hajar pulai hai ka sau trik bai bringkong ar hajar pulai balong general meeting ke jingot kolong katsa hajar kendai spa lai po hai ka driu trik bai bringkong ar hajar pulai Lasudap ye ke pisa snem arajar aku ar golong katla hajar sanspa propo. Haka ar pusau trik benai bandriu arajar pulai golong isi meeting hatway spa arpo tengka. Haka ar pundriu trik benai bandriu arajar pulai serokot batit envelope sispa sopo tengka. Haka santrik benai banyo arajar pulai hit fai baserokot sispa nrupo tengka. Haka shipotrik benai bapra arajar pulai Green disebut nrupo teli lai hajar lai spa. Total jin penlut kelong hausnem arjar pulai lai pulai hajar aspa lai po. Ke jimmi jusnem arjar pulai kelong sau hajar nriu spa nyopo. Ke jin penlut jusnem arjar pulai kelong lai pulai hajar aspa lai po. Ke bisa batam jusnem arjar pulai kelong katwe hajar sau spa sau po. Dengan poi husnem arjar pusau. Opening sebelam Josnem arajar kusau galong katwe hajar saus pak sopo. Ke jimmi Josnem arajar kusau. Arkusan terik menai pesan arajar kusau balong isi meeting lai hajar aspa sanpo. Arkunyau terik menai bahnyau arajar kusau balong isi meeting hajar aspa. Handru terik menai bakat arajar arkusau balong isi meeting hajar sanpo tengka. Bisa badikot Liti penyakam kalau menyajar praspa sanpo. Total jiyo lum senam arajar arkusau kalau katsan hajar laispa sanpo. Ke jinggot jong senam arajar arkusau. Arpulai terik benai besan arajar kusau sirokot nyoko tengka. Kat terik benai bakat arajar arkusau sirokot prabu tengka. Kat terik benai bakat arajar kusau bolong isi meeting katsan spa tengka. Aku praterik benai bakat arajar kusau, paai kubur lempa ki social media naga benda ke meeting, ke jinggot kelong nriu hajar tengka, lai po terik benai bakat arajar kusau serokot arajar aspa arpo tengka. Total jinggot josnem arajar kusau kelong nyiu hajar praspa nyiu po. Jimmy josnem arajar kusau kelong katsan hajar lai spa sanpo. Kejin pulut Josnem arajar kusau kalau menyajar praspa nyopo. Kepisa batam Josnem arajar kusau kalau menyajar sauspa propo. Habekenang ke opening sepalan Josnem arajar arkusau katwe hajar sauspa sopo. Bisa batam Josnem arajar kusau menyajar sauspa propo. Baru kepisa kalong kat perajar kendai spa arpo tingkat. Jika cruising balan Josnem arajar kusau kepisa baru kalong kat perajar kendai spa arpo. To, ngampoi saha kapisa nagabenta bantit jaga jong kakur hanong stoy. Donation nagi dikot isi membar baro jong sentar bodi kami sopo hoja. Sengku lingkoi district riboy niyo hadu mentah niyo hoja tingka. Sengku lingkoi Mountain Road Circle niyo nri hoja sanspa. Nagi para ko lingkoi kalau ini tempat berteng hane hari hari jisau jungi kilon ki kerteng jongki kami katsan haja sanspa. Total baro kebisa nagabenta banti jeka hanong stoin gadon henriu bukendai haja tingka. Dehaba kenang ye kebisa jongkukur baro nadu snem hajar arkusau hadu menta kebisa galong prapu hinyo hajar kendai spa arko tingka. Kata gede kebisa bangidon kum kukur hadu menta prapu hinyo hajar kendai spa arko tingka. Habang gadon kat hajar henriu spa hinyo tingka. Hakti Treasurer gadon praspa prapo tingka, Hakti General Secretary gadon nyau hajar sauspa lai perlai tingka. Kata gede ke jingdon jong kepisa ke kuling ko jongi jong ke state Meghalaya prapo nyau hajar kendai spa arpo tingka. To kata gede ke financial report. Dengan poin no siya ke jing pentip.
Ngi kerpa di pi ki parakur baro ba pide banti dia kerkot history jeng bakur ba dia kato kerkot riti penjekam jeng bakur kat barang don kopi hagene kesni ke bamenta kata gede ki kerpa jengi kabenta ka baar pade ngi kerpa di pi baro ki parakur baro ba pin smo ba ban no hagene ki donation box kabangi lapan kre na kabenta kene kesni kabenta ka balai pade na kabenta kito ki parakur ki jongi ki bakwa ban ai snobha hambun kapisa nakabenta ban tije ka hanong stoin tegi lapan kre ye kini ki basyong hangne receipt book nangi ka sentra body tegi bapikwa ban ai kerpang ban yo de receipt book hakikti ki jopi snobha sawan ne kmat ye kendu ye kini ki kolektor ki jongi kin satho ye kapisa jopi ke kerteng ki jopi bahkan sesaji ke mau hak history jong kakur ke jongi Negara gede ke jingkerpat na kalian jungi kasuntar bodi. Masa presiden ini kini report na kalian ke jonga hagen ke por ke pemerintah kublai shibun. Masa presiden kami kolong ke report lengkot na kasengkul mengkoi west kasih distrik nadu ar penyo trik Julai ar hajar kat kendai hadu ar puai trik March jong senam ar hajar ar pusau. Kawanan kong kajing tau ya kasengkur lekoi ya kasengkur lekoi bas kasih listrik layo banseng ka ar penyo trik Julai ar hajar kat kendai henry layo ya kajing itu nak sentral budi ka shitrik September josnam ar hajar ar pau kumta katen trikam kalau kutno ka shitrik September ar hajar pulai balayo bapen skam padi isi kap kemai jong katem kabar dak sentral budi ka sautrik di sembar jong senam ar hajar ar usau kabar meeting layo ban perlong ye ka general meeting arsin bat ki executive committee meeting riusin balai ka jindong ki circle kini ki senam trekam ang layo ban perkha tan santri ki circle bat kita kilong gaseng kurlen koi Moshuru Circle, Kabahar, Sengkulan Koi, Nongskoin Circle, Kabalai, Sengkulan Koi, Nongang Circle, Kabasau, Sengkulan Koi, Rambrai Circle, Batkabasan, Sengkulan Koi, Maulangsu Circle. Kabasau. Kadulbar ba, ang ilayo ruban piyang ya kadulbar ba, jung Sengkulan Koi, Mikhlaya, Kasau Tulik, Jenoli argar pulai habis sepol maston bagi perakur ki balai poilang hakani gerubal kilong kumbashi hajar hut ai tentang kini ki report ki belangkot na kalian jong kasen kulan koi west district to blame yang perku hipi baro na kabenta kaburom barang ka kerteng jong ka sengkulan koi west district Report lengkot jong ka sengkulan koi is kasil district headquarters Silong Mikhail State establish katarik berkata ajar Ngai kublai ij api ki parakur baro ngai kublai ij ro ida kurlen koi sengkwi kamatha ngailat ini ki district mengirona ikri porlengkot hakani kador barba kalong hoten Southwest Kasil district kata Southrik renko ajar urusan Picmenti mo blay unang ngiram ni kasengkur lengkoi bagaimana ikri ij ingatli hapukur baro kawai Ini harum kilong katok ni report lengkot jong kasengkur lengkoi Kasil district Kalengkong Kakulan koi is Kasil district ngayo bani keduk lengkong ha kanila mo ba jeje lengkoi mo mga mo kumukulinan ha ka arpnatrik na bisko order far hapo Kasil national berhol mo pasilong ha kanila keduk langi poetan knaingot ki parator Kabar Kakulan koi kayo panlumbiang ikamiting hapo kanila mo ba jeje lengkoi kunpinar ha ka arpnatrik na order far ha kanila kajaka But Hara juga kata po kasi national berhol. But kabalay, kakulan koy karayo ban kakulan koy is kasi district hara ni kru lan ar kata haka katarik ng ar hapo kasi national berhol mo kaslong kasulun tambandon berfono ya nasin kulan koy po ka district but hara kasi Ilagit ikinungkit kam. Kamu kasengkulan koi po is Kasil district
Oi konform ya ka le masai ka khat atrik mai khat ar ajar kuar. Terusau kurun khoi kali konpulong ya lightly ki executive committee nam ta usnam ajar fly kata haka arpnatrik respond ajar fly bat khat atrik mai ajar fly hapo kolapati higher secondary school Shillong. Terusau kurun khoi is district pelong ro ya kadina meeting kemeningkong kata arply trik le khatwe ajar sau hapo resentia kunti Shillong. Badhakan ni kita meeting nilai ro banjit ye katu ni kita khot executive committee bari besar badhakan ni kita meeting layo ro scam ye kita meningkong di basen ko lengkoi dari Reverend SB lengkoi di hospital ko lengkoi sentimi ya kabang legit ingin ngomit kam haka arpatrik o haka thatatrik ro khara par henrai nilai ro scam pa haka arpatrik breakaway agar usau dari Pastor SB Lengkoi, General Secretary of Sekolah Lengkoi Sengkemi. Kawasan Sekolah Lengkoi is district Banpria Susu yang Sekolah Lengkoi ingin form yang unit di circle kum Hamopen, Mosram, Pungkung, Dangar, Weloi, baki benta per jong district bat ki Kapsor. Kementerian Sekolah Lengkoi is district Iwanra Rohane ikut kita meningkong di Sekolah Lengkoi kata nakam takatem agar par agar san wajib akan meeting ke balong hata atrik agar par hapo Hansi National Government Hall Shillong balapan scam hari ini meeting di University Assembly hata atrik dan karwa agar san hapo resentia di Hall Shillong dari Reverend SB Lengkoi dari University Assembly. Ilang kita di Sekolah Lengkoi nakam takatem agar par agar san longkume. Presiden Reverend R.S. Lengkoi, Jakasa Lumpering, Timur, Perakur. Nangka Vice President Reverend D. Lengkoi, Jakasa Jemsya, General Secretary Pak J.J. Lengkoi, Address Menriang, Assistant General Secretary Alexander Lengkoi, Jakasa Mauprem, Nangka Treasurer Kong Joyce A. Lengkoi, Jakasa Benyum Nyomer Perselong, Nangka Dikot Executive Committee, Bangkit Lengkoi, Weloi, Priang Hun Lengkoi, Puntor Shillong, Donbor Lengkoi, Pungkung, Lemusan, G Lengkoi, G Lengkoi, Mongpen, Ia Lengkoi, Molai, Kong Priang, Kong Pulbina Lengkoi, Jayang, Markensai Lengkoi, Polo Shillong, Nanta, Kong Delina Lengkoi, Bangin Kra, Rang Ebong Lengkoi, Renja Umpling, Kong Rona Lengkoi, Pungkor Shillong, Ba S Lengkoi, Nomusong, Kong Shalin Lengkoi, Nomusong, Endingwell Lengkoi, Motowan, Kong Bit Tinores Lengkoi, Nomusong, Tumsan ke Lengkoi, Arwisang. Kini kinong kikam, yung ako Lengkoi, na Pulis Quezon District, naroon nakatem Ar-Ar, Arwisan. Berkunjuro, dekat Arwisan, Tumsan ke Lengkoi. Masa Shaman Masyaman kini report lekot yang Sekolah Lengkoi Quezon District tu boleh terku hamta mengi Sekolah Lengkoi Quezon District bang yang ni atrot ni SY ini hisyang ketika Sekolah Lengkoi tu bahet ada nilai untuk jenai ibu apa boleh report bahagi kiniat si ini saya konform ini unit per kum na pungkung na mopen na muslim na wiloi bertutur Terpad itu Sekolah Lengkoi. Kibran hane. Nak ini kita hane sobha. Sekolah Lengkoi, Lengkoi District Meghalaya. Sedang yang meeting Sekolah Lengkoi. Katkenai tarik penaibatnya warga kulai. Kamusning Lengkoi District Meghalaya. Akan ini meeting meningkong. Kibalawan meeting gilang tang kiat. Saya gilang tang kumbal khalai UDA. Kirang bakur gilang tang nyamut. Kur kentai pat tang rengut. Hak tugas nem, hak tugas naik. Kirang bakur Lengkoi Kibalawan hak tegas ni, kilong lima kerang Lengkoi advisor juga kur Lengkoi Meghalaya bagi Mas Taiborlang Lengkoi Balong General Secretary kur Lengkoi Meghalaya. Lastang yang meeting laga jing duai dari meeting star Lengkoi, berpenjat yang meeting dari Master Lasta Lengkoi,
Walaupun itu, ya baru perakur lingkoi di bawan hak ini ke meeting. Laikran pada perkat ban kono ya ketenat jangkakun lingkoi hapo ribhoi stik karya. Unta layakut budget ya kinongkikam badai kidukot jangka eksekutif komite jangka tenat sengkur lingkoi hapo ribhoi stik karya. Yang mentah sipor, dan sipor namar bangi ong berkidon kiba hamstat hamlang hadin, yang mentah sipor yang legit ya kibaton hakaneka meeting. Tai chairman ye Minister Lingkoi, Sekretari Lastaro Lingkoi, Sisurar Talinda Lingkoi. Ini baru kita support Lingkoi ini. Lagi membar pensulam membaru Ostandar Lingkoi, Michael Lingkoi dan Bok Lingkoi, Elgonaris Lingkoi, Payamanlang Lingkoi, Retinala Lingkoi, Ketelda Lingkoi. Lepas kami yang akan Sengkur Lingkoi Lingkoi District, Lingkaya dari teman pesan Makrang Lingkoi Advisor, Jangka Sengkur Lingkoi Lingkaya, Sengkumi. Nadu balasang yang mereka kur jongi agak ketengah tarik, pada dia ada kulai, lapkom yang mereka kur di pada terima musim, bantunya so ini kur Lingkoi kibadan hapo Lingkoi District di Malastaro Lingkoi, buat mameding Star Lingkoi, harganya kejingwat, yang perakur Lingkoi, kibadan hari Lingkoi, lalu buat ia, buat citom ha, Henry Malastaro Lingkoi, layai wat, tak kebayar kenduk mat, iwei hadin iwei pat, kunta tang hagi merubnai, jom saya marjar kulai, lawan yesok ratusan ngut di perakur Lingkoi, di kur gentei bersenang, manta layar berlong, ya meeting haduk merusin. Nadu kakat kunai tarik kunai punya ada kulai, hadu kebakut lai tarik kunai bukan arga kusau. Baru kiladon hari star di perakur jongi kentei bersenang dalam kembasis pa akumut alpo jangka ribuan stik. Lastang bandung ya kam donation mantit yang jakakur Lingkoi Miklaya Hanustoi Mas Kesihil District kami hadu mentah kalong nyaw hajar. Bagaimana kita bisa ladap ai General Secretary Sengkumi. Petenat kur Lingkoi Ribuan District Miklaya kelayu man ai sertifikat hadu kenai ngut ya kipersat kur Lingkoi di badan kur Ribuan District. Namun pulai keteng nomor bersimil kur. Iktai baru ngil ai kupi sya head office kur Lingkoi Miklaya. Petenat kur Lingkoi Ribuan District Miklaya man balong meeting gela ikut Bandung donation nak bantah bendera pantit ikut ne haba don kam hakor meeting. Sabla julum por long meeting por Lingkoi hapo sing boy state Miklaya lalu ar punyal tarik penai banyau ajar kulai hadu lai tarik kat ar pustau kalong sawajar aspa. Kau play unterku ya kakur Lingkoi jongi bangin nangesan gairoi ha kicingdan beriu baru bangin nangtip kampai kamuan kesama play. Play betul. Taui ma presiden bapaknya ekaneka jingrang kor kejongi jingrang bakor baro katibedan lang ekaneka puan baro I parakur kebedan lang ekaneka sini ekaneka lumpung ada bentar kejing kenduk lang jongi ki parakur Lingkoi ekaneka sini ai kulai stand mai pi baro ekaneka puan ekaneka puan dan pensono eka report Lingkot jangka sengkur Lingkoi na Eastern West Kasihil District. Kabaningkong, Lasdangnya ka Sengkur Lingkoi Eastern West Kasihil District, aka katnyaw trik sa pembar, hajak aku Hamayrang, kabalong hajak apdeng ya baru kisyong ibaha papo district. Haka di kasni layo banjir di tinangkitkam haringkat kidekot sa executive committee. Wapen skamru yaki haka di kasni dari presiden bat secretary jongka central body. Kabar Ikam kiba kasengko Lingkoi kalale ilong kumne harum kaba ayo banpya ya ki kakoi kali kisarkel kibaha bapo ka Eastern West Kasihil District kita ilong kumne kaba ningkong Permairang Circle kaba Atensi Circle kaba Lai Nong Silong Circle kaba Sao Nong Kasen Circle kaba San Paryong Circle kaba Nri Wari Nong Circle kaba Nyau Mariau Circle kaba Pra Nong Circle kaba Kendai Mokerkan Circle kaba Sipau ka Kendur Circle kaba Kakoi ka Nong Kau Circle na kitai haneng ayo anten skam
ya kinong kitkam bat kita katang ya kamay rang circle kabasi idan ru kisnong kibladan ki konvenar kaba kinong kitkam bat kita kat jong ke district kilayo ban le ya kendu ya ki bakini kibarkor kilayo ban kacing pensai sapang kacing long jingman jong ke sengkor koy bat kabasa galong bat kinsajiat kinong kitkam jong ke circle bat ban pensam ya ki kabadi Nakabayday bat donation nagbantiat ikachakakur jong ka central budi house kain layo bansa nagirisit bo katkum kajinggan kisarkel kabai kasengkor lingkoy eastern west kasil district kalamanjor bantiang ya ke general meeting kabalay kabanlong house nam arajar at penyaw hamayran Master President Magbarulan kini kong report lingkot jong kasengkor lingkoy eastern west kasil district mayran kumaisibot bagi yang tu ngambil sekretari, dari tang convener, dari nung ya kakur Shaljang Tia Hills. Jadi lah dari persan sim nung kurang tahu. Ubalong katmai bakatan rai ya kakur unyau trap, bat hang ni lami kakur lengkoi. Rasui kasur ya ka da kalilong kun da usutnya utau lang ban kamay kahok ban ngiu ban san ngiu ya kalong briu kaman briu kanung bakur ada naik pating. Kini kinai pating di bawah lawat. Kamenor, kamenta, bat kalaway. Kamenor balong ketenrai, bat ketelong jong kamenta. Bat kalaway balong ketong, bat kamir jong kamenta. Tinggi nak menong kamenor kamenta bat kalaway kidai kita gilai keli kimau bersiu bomla banlai ngaki kanatang jong anu bakur kamenor kekedau sya kamenta bat kamenta kekener sya kalaway ti kamenor kamenta bat kalaway ayen silyang sirup bat silem kias nokti akur kabom doni kamenor amlong tang lani ingin laban orang ketin hareng kasu kalong tang kajimudor lani imagination akur kabadon ya kalaway kadi kakur kabadon ya kamenta Gijudan Southly Gijinya tu kana kabaningkong kabangi ong kakanatang kanuksa hangni ngilawan ong kanuksa kakanatang jong ulung sok pedring ngilon kakana pating nani ngiong dakatin pareng legend kung hiwai kipawar jong Nilon gijinya tu kana dibangi ong paparom agatin pareng yang folktales nilon ikana turiskam nani kita fairy tales kadur kadar jong bakur berkajak benriu kasyong skem triang hapi kisamla hapi kikun kipersa
Bat day mapi giban king ya kani galing siar ling rupa jong kakur. Kahok bat kejing suk. Kanwan lamba jong pi di samla menta giban sensyar ya kalaway bayo i jngai. Wat detak ya kejong kejat kekenja. Yo yamrem kali yawe yo jauh mat imei pa wadetat ya kalau berniat ma wadetat ko sama ya ka ilaka ya kayo berngot jong namar kani kadai amenor bat kan salong kalashay bat kan salong kalaway te kasyong hapi ki samla ki bamanta lapumno pikwa balashay kasni on sayatu kana ya bakur bejongki na away na kini kijing tu kana kiban sa teng kamanlong kakana teng kakana tang ne kakana pateng ne kaporom ne bikwa mansulong ang kuriskam kendiat dan report ibang iti airline ini ilang mengilawat dikur Najantia Hills bun ilalungo banong ari pilala banpom unit sa Najantia Hills ro ngiyong hood ibun bat ibun ha Henry Kapori ang selam. Kawaning kong kalong bangimpat suatu ya kejing koridor jong bakur. Museum sting pala. Abang ikot ya kinu kikenja jing ya kenduk lang di meeting. Henry wala kataru nilayale kat pala banyak saprang ban nila hauni nyau tarik jang Desember nila yo ya kinong kitam kin salong kinong kitam Bapura jang Najantia Hills District hadin bangila yo ya ka approval hadin bangin sayo ya ka approval now General Secretary jang Sengkemi Bishop Survey and report in court Jong ka Sengkur Lingkoi Southwest Kasil District, nak mentagis nem ajar apply arbusam. Latung ya ka Sengkur Lingkoi Southwest Kasil District, haka apuru trik ekos ajar apply, dan presiden ramba ke Sengkur Lingkoi Central Budi. Yo pun penlong isi haka nem ajar apply sisin, haka nem ajar sausin. Aku miss ma angi jisang na penlong lu ya ka general meeting, kaba kamu ke Peningkong ke Ketung berkebaa karena mau hal di Penainom Oktober Jerusalem sorry Kenomar Jerusalem Baladap Jam Sal. Olain na yuk pentung nyel Ligi Circle kok distrik kita kilang kamau Toprak Circle kamau Kerwat Circle Nongak Circle Ngunrau Circle Jakram Circle Snimolen Circle Bat Kanau Sendiri Circle ke Port Namta Kajing Seibor Kajungi Kumda Sengkur Distrik ka jingyong lum jungi lom aki donation na kunta ki jinglom kama ko ka Sengkur District hakini asdem no sipo jar nyo ko ka but Seibor ban permit donation na kunta ka jing pen create ya kani ka general meeting ko kunta ka second general meeting ko Sengkuri ka ba long kunta si ne moten ngile Seibor silak kendai punya jar nyo spa andro ko ka ki jing penlut apo ka Sengkur District nyo jar nyo spa nyo ko but nila estimate ngin patio ban keng lang patio ban keng haduk katno ngin lut dari forum ta nila estimate armat ka mat ta ki penut aga de ke jing lang Sengkur ke jongi menta pesan ki jing ikut ki bakam kosan oning kong la ikut ban syari sibuk na banda ban telefon ya ka Sengkur District wa la ikut ban register ka Sengkur District ha ka Society Act walai la ikut ban pak ru syar Sengkuri ban penyo ya katakan nang sendiri kabade ka kep jang kekur Lingkoi
Kama sau lai kut an pak citizen kini hak day wat kaji NOC apply to tribe na benta ki kur jungi ki bayok pa kawajan wat kaji kut kaji ngompan NOC ringkat bat ki kendon nila paru ek ji ajimot na benta ki kendon ya kabagi ngait pa na kalian sengkri kan sabishar ki Usami lai kut kan penongjang meeting jong Senggol district Sisnem inisiatu itu anak benta ki receipt book coba bapak nak yang pasang kini nak benta ki ikut jaga jengka sekur kejungi gila ikut ban pensak suara namar ban satu ilan kali kejikit kabang ilan ya sebor nak benta jengka ni ka singalang ko benta ini satu ikhya jengka perkur yang ilan ikut bangin saya hak ada Islam kalau benta hadir jengka ni ka singalang kali kalau report paling kot publish